Jeste li ikada posegnuli za komadom voća, misleći da je to najzdraviji izbor koji možete napraviti, samo da biste se zapitali može li ono tiho naštetiti vašem tijelu? Kao doktor za mozak, ovdje sam da otkrijem šokantnu istinu. Neko od najčešćeg voća u vašoj kuhinji moglo bi povećavati rizik od moždanog i srčanog udara nakon 60. godine, posebno kada se jede u pogrešno vrijeme ili na pogrešan način. Od prezrelih banana do naizgled nevinih grožđica, ove skrivene opasnosti vrebaju u vašoj zdjeli za voće umotane u zdravo pakovanje. Trebate pogledati ovaj video do kraja jer ću vas provesti kroz 6 iznenađujućih vrsta voća koje bi mogle činiti više štete nego koristi, dijeleći strategije za spašavanje života kako biste ih sigurno uživali i otkrivajući kritične interakcije s lijekovima koje su tragično previđene. Znanje koje bi moglo zaštititi vaš mozak, vaše srce i vašu budućnost. Prije nego što počnemo, cijenio bih ako vam se sviđa ovaj video, možete mi pomoći da nastavim širiti lekciju o starosti. Ako se još niste pretplatili, preporučujem da se pretplatite i uključite zvono kako ne biste propustili nijedan video. Ako vam se sviđa ovaj video, molim vas da komentirate broj 1. Ako vam se ne sviđa, komentirate broj 0 da mi date do znanja kako bih mogao napraviti bolji video za vas. Sada, počnimo. Voće broj 1, prezrela banana. Preopterećenje kalijem i šećerom. Počnimo sa skromnom bananom. Globalno cijenjeno voće koje se slavi zbog svoje meke teksture, prirodne slatkoće i praktičnosti. Često hvaljena kao nutritivna snaga, banane su pune kalija, minerala esencijalnog za zdravlje srca, funkciju živaca i kontrakcije mišića. Međutim, za starije odrasle osobe, posebno one preko 60 godina, upravo kvalitete koje banane čine tako privlačnima mogu predstavljati značajan i često previđen rizik za moždani udar, posebno kada je banana prezrela. Razumijevanje nauke iza ovog rizika i usvajanje pametnijih navika konzumacije može značiti razliku u zaštiti zdravlja mozga. Kako banana sazrijeva, njena hemijska kompozicija prolazi kroz dramatičnu transformaciju. Složeni ugljikohidrati ili škrob koji dominiraju u zelenoj ili tek žutoj banani razgrađuju se u jednostavne šećere, prvenstveno glukozu i fruktozu. Zato prezrela banana sa svojim karakterističnim smeđim mrljama i kašastom teksturom ima intenzivno sladak okus. Dok ova slatkoća poboljšava njenu ukusnost, također povećava glikemijski indeks voća, GI, mjeru koliko brzo hrana podiže nivo šećera u krvi. Prezrela banana može imati GI od 60 do 70 u poređenju s 40 do 50 za manje zrelu bananu, čineći je hranom s visokim GI koja uzrokuje brz i značajan skok glukoze u krvi. Za starije odrasle osobe, ovaj skok šećera je posebno problematičan iz dva ključna razloga. Prvo, starenje često prati smanjena osjetljivost na insulin, stanje gdje tijelo postaje manje efikasno u premještanju glukoze iz krvotoka u ćelije za energiju. Ova neefikasnost dovodi do produženih visokih nivoa šećera u krvi, koji pokreću kaskadu upalnih odgovora kroz vaskularni sistem. Zamislite ovu upalu kao korozivnu silu koja postepeno erodira osjetljivu endotelnu oblogu arterija, uključujući one koje opskrbljuju mozak. S vremenom, ova šteta promoviše formiranje aterosklerotskih plakova, masnih naslaga koje sužavaju arterije i povećavaju vjerovatnost krvnih ugrušaka koji mogu blokirati kritični protok krvi do mozga, uzrokujući ishemijski moždani udar. Druga briga je visok sadržaj kalija u banani. Jedna srednja banana sadrži približno 400 do 500 m kalija, što je oko 10 do 12% dnevnog preporučenog unosa za odrasle. Kod mlađih pojedinaca sa zdravim bubrezima, ovaj kalij se efikasno filtrira i izlučuje. Međutim, funkcija bubrega prirodno opada s godinama, smanjujući sposobnost tijela da učinkovito upravlja nivoima kalija. Konzumiranje velike količine kalija odjednom, poput jedenja 2 prezrele banane u smoothiju, može preplaviti starije bubrege, dovodeći do stanja poznatog kao hiperkalemija ili povišeni nivo kalija u krvi. Čak i blaga hiperkalemija može poremetiti električne signale koji regulišu srčani ritam, potencijalno uzrokujući aritmije poput atrijalne fibrilacije. Ovi nepravilni otkucaji srca povećavaju rizik od nakupljanja krvi u srcu, gdje se mogu formirati ugrušci koji mogu putovati do mozga, izazivajući moždani udar. Razmotrite slučaj Margaret, 76-godišnje penzionisane bibliotekarke koja se ponosila svojim zdravstveno svjesnim načinom života. Svako jutro je miješala 2 prezrele banane u smoothije, vjerujući da je to zdrav početak dana.
Jednog jutra probudila se osjećajući se duboko ošamućeno i teško je jasno govorila. U bolnici su joj ljekari dijagnosticirali blagi išemijski moždani udar. Krvni testovi otkrili su opasno visoke nivoe kalija i značajan skok šećera u krvi, oba koja su stvorila savršenu oluju. Skok šećera uzrokovao je vaskularnu upalu, dok je preopterećenje kalijem izazvalo poremećaj srčanog ritma koji je vjerojatno doprinio formiranju ugruška. Margaretina priča naglašava skrivene opasnosti na izgled zdravih izbora kada nisu prilagođeni fiziološkim promjenama starenja. Rješenje za spašavanje mozga za banane. Banane i dalje mogu biti dio zdrave prehrane za starije odrasle osobe, ali moraju se konzumirati strateški kako bi se minimizirao rizik od moždanog udara. Evo detaljnih preporuka za sigurno uživanje u bananama. Prvo, odaberite zelenije banane. Opredijelite se za banane koje su čvrste i žute, idealno s blagim zelenim nijansama na stabljici. Ove manje zrele banane sadrže više rezistentnog škroba, vrstu vlakna koje se opire varenju u tankom crijevu i manje jednostavnog šećera, što rezultira nižim glikemijskim učinkom. Rezistentni škrob također potiče zdravlje crijeva hraneći korisne bakterije koje mogu indirektno podržati kardiovaskularno zdravlje. Drugo, kontrolišite veličinu porcije. Ograničite se na pola banane, oko 60 do 75 grama po porciji, umjesto konzumiranja jedne ili dvije cijele banane odjednom. Ovo smanjuje i opterećenje šećerom i kalijem, olakšavajući vašem tijelu da ih obradi. Treće, kombinujte s proteinom ili mastima. Nikada ne jedite bananu na prazan stomak, jer to ubrzava apsorpciju šećera. Uparite je s izvorom proteina ili zdravih masti kao što je šaka oraha bogatih omega-3 masnim kiselinama, kašika bademovog maslaca ili kriška sira. Ove kombinacije usporavaju pražnjenje želuca, stabilizujući nivo šećera u krvi i smanjujući upalu. Četvrto, pravilan tajming. Izbjegavajte jesti banane kasno navečer ili noću kada su vaš metabolizam i funkcija bubrega najsporiji. Konzumiranje banana ranije u toku dana, idealno za doručak ili kao jutarnju užinu, omogućava vašem tijelu više vremena da učinkovito obradi šećer i kalij. Slijedeći ove smjernice možete uživati u nutritivnim prednostima banana dok čuvate zdravlje mozga i srca. Ako još uvijek gledate ovaj video i smatrate ove lekcije korisnim, molim vas da komentirate broj 1 ispod kako biste mi dali do znanja da još uvijek gledate ovaj video sa mnom. Hvala vam na vašem dragocjenom vremenu. Voće broj 2, grožđe. Varljive šećerne bombe. Sljedeće, okrenimo se grožđu. Te male, sočne kuglice koje se čine kao vrhunac lake, zdrave užine. Bilo crveno, zeleno ili crno, grožđe je omiljeno zbog svoje osvježavajuće slatkoće i lakoće konzumacije. Međutim, za odrasle osobe preko 60 godina grožđe, posebno slatke sorte bez sjemenki, može biti varljiv doprinos riziku od moždanog udara zbog visokog glikemijskog opterećenja i lakoće kojom se može prekomjerno konzumirati. Razumijevanje nauke iza ovog rizika ključno je za donošenje informisanih prehrambenih izbora. Grožđe se prvenstveno sastoji od vode, vlakana i jednostavnih šećera, glukoze i fruktoze, s jednom šoljom od oko 150 grama koja sadrži otprilike 23 grama šećera, što je ekvivalentno 5 do 6 kašičica. Njihov glikemijski indeks kreće se od 45 do 59. Ali njihovo glikemijsko opterećenje, mjera koja uzima u obzir i veličinu porcije, može postati značajno kada jedete više od male šake. Jedenje velike zdjele grožđa, posebno na prazan stomak, isporučuje brz val glukoze i fruktoze u krvotok. Ovaj nagli porast šećera posebno je problematičan za starije odrasle osobe čiji je odgovor insulina često usporen zbog starosnih opadanja funkcije gušterača i osjetljivosti na insulin. Ovaj brzi skok šećera u krvi pokreće kaskadu upalnih odgovora u vaskularnom sistemu. Hronična upala niskog stepena primarni je pokretač ateroskleroze, procesa kojim arterije postaju otvrdnute i sužene zbog nakupljanja plakova. Dodatno, visoki nivoi šećera u krvi potiču proces nazvan glikacija, gdje se molekule šećera vezuju za proteine u krvi, formirajući štetne spojeve poznate kao napredni produkti glikacije, AGEs. Ovi AGEs ukrućuju zidove arterija, čineći ih krhkima i podložnima rupturi ili formiranju ugruška. S vremenom, ova tiha šteta se nakuplja, povećavajući rizik da se ugrušak zaglavi u suženoj moždanoj arteriji, dovodeći do išemijskog moždanog udara. Slučaj Evelyn Morris, 79-godišnje penzionisane profesorice muzike, ilustruje ovu opasnost.
Evelinin jutarnji ritual uključivao je čitanje s velikom zdjelom crvenog grožđa bez sjemenki, koje je smatrala zdravom alternativom prerađenim gritkalicama. Jednog dana, dok je pisala rođendansku čestitku, primijetila je da joj se ruka nekontrolisano trese, nakon čega je imala poteškoće prisjetiti se kako se piše čestitamo. Doživjela je tranzitorni ishemijski napad, TIA, često nazvan mini moždani udar, koji je znak upozorenja za potencijalni veći moždani udar. Krvni testovi otkrili su povišene upalne markere i značajan skok šećera u krvi, oba povezana s njenom uobičajenom konzumacijom grožđa. Evelina priča naglašava kako čak i zdrava hrana može doprinijeti ozbiljnim zdravstvenim rizicima kada se bezobzirno konzumira. Rješenje za spašavanje mozga za grožđe. Grožđe može ostati ukusan užitak, ali mu se mora pristupiti s istim oprezom kao i slatkom desertu. Evo kako ga sigurno uživati. Prvo, stroga kontrola porcija. Ograničite se na malu šaku grožđa, oko 10 do 12 bobica, otprilike 100 grama po porciji. Ovo održava glikemijsko opterećenje upravljivim i spriječava preopterećenje vašeg odgovora insulina. Drugo, uparite s proteinom ili masti. Uvijek kombinirajte grožđe s izvorom proteina ili zdravih masti da usporite apsorpciju šećera. Na primjer, uparite ga sa šakom badema, nekoliko kockica čedera ili malo običnog grčkog jogurta. Ove kombinacije pomažu stabilizovati šećer u krvi i smanjiti upalu. Treće, izbjegavajte večernje gritkanje. Suzdržite se od jedenja grožđa navečer ili prije spavanja. Vaše tijelo treba stabilne nivoe šećera u krvi i minimalnu upalu tokom sna kako bi podržalo procese popravka i oporavka. Skok šećera noću može poremetiti ovu ravnotežu i stresirati vaš vaskularni sistem. Četvrto, odaberite sorte s nižim sadržajem šećera kada je moguće. Opredijelite se za grožđe s malo nižim sadržajem šećera, poput zelenog grožđa, koje ima tendenciju da bude manje slatko od crvenog ili crnog. Provjerite etiketu ako kupujete unaprijed pakovano grožđe, jer su neke sorte uzgojene za dodatnu slatkoću. Tretirajući grožđe kao povremeni užitak umjesto neograničenu zdravu hranu, možete uživati u njegovom okusu dok minimizujete njegov utjecaj na rizik od moždanog udara. Da li vas iznenađuje veza između šećera i moždanog udara? Mnogi ljudi povezuju moždani udar prvenstveno s mastima ili holesterolom, ali uloga šećera u vaskularnoj upali je kritičan, često previđen faktor. Voće broj 3, ananas. Trostruka prijetnja enzima, šećera i kiseline. Konačno, istražimo ananas. Tropsko voće je voljeno zbog svog slatkog, oštrog okusa i sočne teksture koja evocira osjećaj uživanja. Iako se ananas često reklamira kao zdrava hrana zbog sadržaja vitamina C i probavnog enzima bromelaina, za starije odrasle osobe, posebno one na određenim lijekovima, predstavlja trostruku prijetnju koja značajno povećava rizik od moždanog udara. Razumijevanje ovih rizika i usvajanje pažljivih navika konzumiranja esencijalno je za zaštitu zdravlja mozga. Prijetnja broj 1. Efekat bromelaina. Ananas sadrži bromelain, proteolitički enzim široko hvaljen zbog svojih antiupalnih i probavnih benefita. Međutim, bromelain također ima snažna antikoagulantna svojstva, što znači da može inhibirati agregaciju trombocita, proces kojim se formiraju krvni ugrušci. Za većinu ljudi, ovaj efekat je blag. Ali za milione starijih odraslih osoba koje uzimaju lijekove za razrjeđivanje krvi poput varfarina, aspirina ili klopidogrela, konzumiranje velikih količina ananasa može opasno pojačati efekte lijekova. Ovo povećava rizik od nekontrolisanog krvarenja, uključujući katastrofalnu mogućnost hemoragijskog moždanog udara, gdje krvni sud u mozgu pukne. Hemoragijski moždani udari su manje česti od ishemijskih, ali su često ozbiljniji s višim stopama invaliditeta i smrtnosti. Ako još uvijek gledate ovaj video i smatrate ove lekcije korisnim, molim vas da komentirate broj 2 ispod kako biste mi dali do znanja da još uvijek gledate ovaj video sa mnom. Hvala vam na vašem dragocjenom vremenu. Prijetnja broj 2. Opterećenje šećerom. Ananas, poput prezrelih banana i grožđa, sadrži značajnu količinu prirodnih šećera koji mogu predstavljati skriveni rizik za kardiovaskularno i metaboličko zdravlje ako se konzumiraju u višku. Jedna šolja narezanog ananasa, približno 165 grama, sadrži otprilike 13 grama šećera, doprinoseći njegovom umjereno visokom glikemijskom indeksu GI, koji se kreće od 59 do 64 ovisno o zrelosti i pripremi.
Glikemijski indeks mjeri koliko brzo hrana podiže nivo glukoze u krvi. A ananas stavlja ga u kategoriju koja može uzrokovati primjetne skokove šećera u krvi, posebno kada se konzumira u velikim porcijama ili izolaciji bez hrane bogate vlaknima ili proteinima koja bi usporila varenje. Kada se ananas jede, posebno u značajnim količinama ili tokom perioda smanjene metaboličke aktivnosti, poput večeri kada se osjetljivost na insulin prirodno smanjuje, brzi priliv glukoze i fruktoze u krvotok može preplaviti regulatorne mehanizme tijela. Glukoza, primarni šećer u ananasu, brzo se apsorbira, uzrokujući oštar porast nivoa šećera u krvi. Fruktoza, drugi šećer prisutan u ananasu, metabolizira se prvenstveno u jetri, gdje prekomjerne količine mogu doprinijeti nakupljanju masti i metaboličkom stresu tokom vremena. Ovaj dvostruki nalev šećera pokreće kaskadu fizioloških odgovora koji mogu naštetiti kardiovaskularnom sistemu. Neposredni učinak ovog preopterećenja šećerom je upalni odgovor, dok se tijelo bori da upravlja brzim povećanjem glukoze u krvi. Hronični ili ponovljeni skokovi šećera u krvi mogu dovesti do proizvodnje proupalnih molekula koje oštećuju osjetljivu endotelnu oblogu arterijskih zidova. Ova upala stvara okruženje pogodno za razvoj ateroskleroze gdje arterije postaju sužene i otvrdnute zbog nakupljanja plaka. Dodatno, visoki nivoi šećera u krvi promoviraju glikaciju, proces u kojem se molekule šećera vežu za proteine i lipide formirajući napredne produkte glikacije, AGEs. Ovi AGEs dalje slabe arterijske zidove, čineći ih podložnjima rupturi ili formiranju ugruška, oboje značajni prethodnici ishemijskog moždanog udara, gdje je protok krvi do mozga ometan. Za starije odrasle osobe, rizici povezani sa sadržajem šećera u ananasu posebno su zabrinjavajući. Kako starimo, sposobnost tijela da reguliše šećer u krvi često opada sa smanjenom osjetljivošću na insulin i pogoršanim metabolizmom glukoze koji postaju češći. Ovaj starosno povezani metabolički pad može pojačati negativne efekte voća s visokim sadržajem šećera poput ananasa, posebno ako se konzumira često ili u velikim porcijama. Vremenom, kumulativna šteta od ponovljenih skokova šećera u krvi i rezultirajuća upala i glikacija mogu značajno povisiti rizik od kardiovaskularnih događaja, uključujući ishemijski moždani udar, koji ostaje jedan od vodećih uzroka invaliditeta i smrti među starijim populacijama. Da bi se ublažili ovi rizici, kontrola porcija je kritična pri konzumiranju ananasa. Uparivanje s hranom visokom u vlaknima, zdravim mastima ili proteinima kao što su orašasti plodovi, jogurt ili lisnato zeleno povrće može pomoći usporiti apsorpciju šećera i smanjiti glikemijski učinak. Dodatno, konzumiranje ananasa ranije u toku dana kada su metabolički procesi aktivniji može pomoći tijelu da efikasnije upravlja njegovim sadržajem šećera. Za pojedince s postojećim stanjima poput dijabetesa ili metaboličkog sindroma, savjetovanje sa zdravstvenim stručnjakom ili nutricionistom za personalizirane smjernice je preporučljivo kako bi se osiguralo da ananas sigurno odgovara njihovoj prehrani. Razumijevanjem i umjerenošću u konzumaciji, potencijalni zdravstveni rizici povezani s opterećenjem šećerom od ananasa mogu se minimizirati dok se još uvijek uživa u njegovom živahnom okusu i nutritivnim benefitima. Prijetnja broj 3. Faktor kiselosti. Ananas je jedno od najkiselijih voća s vrijednošću u rasponu od 3,2 do 4. Za starije odrasle osobe čiji su probavni sistemi osjetljiviji zbog smanjene proizvodnje želučane kiseline ili oslabljenih ezofagijalnih sfinktera, kiselost ananasa može izazvati tihi refluks kiseline, posebno kada se konzumira noću. Ovaj refluks možda neće uzrokovati primjetnu žgaravicu, ali može dovesti do mikroaspiracije gdje male količine želučane kiseline ulaze u dišne puteve tokom sna. Ovo uzrokuje upalu i smanjuje nivo kisika u krvi, stanje poznato kao noćna hipoksija. Istraživanja su povezala noćnu hipoksiju s povećanim rizikom od ranih jutarnjih moždanih udara, dok niski nivo kisika opterećuju kardiovaskularni sistem i potiču formiranje ugruška. Priča Klare Hughes, 77-godišnje penzionerke, ilustrira ove kombinirane rizike. Klara je zamijenila svoj večernji desert s nekoliko kriški svježeg ananasa, vjerujući da je to zdraviji izbor. Jednog jutra, probudila se ošamućena i nesposobna da stabilno hoda. Skeniranja u bolnici otkrila su mali ishemijski moždani udar koji je oštetio njenu ravnotežu i pamćenje. Krvni testovi pokazali su povišen šećer u krvi, poremećene faktore zgrušavanja zbog interakcije s njenim aspirinom niske doze i dokaze noćnih padova kisika vjerojatno uzrokovanih tihim refluksom. Njen voljeni ananas doprinio je svim trima faktorima rizika.
Rješenje za spašavanje mozga za ananas. Ananas se i dalje može uživati, ali zahtijeva pažljivu umjerenost i tajming, posebno za one na lijekovima. Evo kako ga sigurno inkorporirati. Jedite male porcije rano u toku dana. Ograničite ananas na nekoliko malih komada oko 50 do 75 grama i konzumirajte ga ranije u toku dana kao što je za doručak ili ručak kada je vaš metabolizam aktivniji. Ovo minimizira skok šećera i omogućava vašem tijelu vrijeme da obradi bromelain. Konsultujte se sa svojim zdravstvenim stručnjakom. Ako uzimate lijekove za razrjeđivanje krvi, npr. varfarin, aspirin ili klopidogrel, konsultujte se sa svojim doktorom ili farmaceutom prije jedenja ananasa. Antikoagulantni efekti bromelaina mogu interagirati s ovim lijekovima. I vaš zdravstveni stručnjak može preporučiti izbjegavanje ananasa ili prilagođavanje vaše doze lijeka. Izbjegavajte noćnu konzumaciju. Nikada ne jedite ananas unutar 3 do 4 sata prije spavanja kako biste spriječili refluks kiseline i skokove šećera tokom sna. Ovo smanjuje rizik od noćne hipoksije i vaskularnog stresa. Uparite s neutralizirajućom hranom. Kombinirajte ananas s hranom koja neutrališe njegovu kiselost i šećer, poput običnog grčkog jogurta ili šake orašastih plodova. Ovo usporava varenje i minimizira fluktuacije šećera u krvi. Tretirajući ananas kao povremeni užitak i slijedeći ove mjere opreza, možete uživati u njegovom okusu dok štitite zdravlje mozga i kardiovaskularnog. Uvijek provjerite sa svojim zdravstvenim stručnjakom ako niste sigurni oko prehrambenih interakcija s vašim lijekovima. Voće broj 4. Lubenica. Obmanjujući hidrator. Lubenica sa svojim živahnim crvenim mesom posutim crnim sjemenkama sinonim je za ljetno osvježenje. Njena hrskava, sočna tekstura i sladak okus čine je voljenom za piknike, roštilj i vruća poslijepodneva. Sastavljeno od preko 90% vode, lubenica se često slavi kao savršeni alat za hidrataciju prirode. Idealno za gašenje žeđi i hlađenje. Međutim, za starije odrasle osobe, posebno one koje upravljaju hroničnim stanjima ili uzimaju uobičajene lijekove, ovo naizgled nevino voće može predstavljati suptilan ali značajan zdravstveni rizik, potencijalno dovodeći do ozbiljnih posljedica poput dehidracije i čak moždanog udara. Skrivena opasnost leži u snažnim diuretičkim svojstvima lubenice koja nisu široko shvaćena. Lubenica sadrži visoke nivoe aminokiseline citrulina, koju tijelo pretvara u arginin, prethodnik azotnog oksida. Azotni oksid je molekula koja promovira vazodilataciju, opuštajući krvne sudove i poboljšavajući protok krvi, korist u mnogim kontekstima. Međutim, ovaj povećani protok krvi također stimuliše bubrege da proizvode više urina, efektivno djelujući kao prirodni diuretik. Za većinu ljudi, ovaj efekt možda prolazi nezapaženo. Ali za starije odrasle osobe, posebno one na propisanim diuretičkim lijekovima, obično nazivanim tableta za vodu, za stanja poput hipertenzije ili srčanog zatajenja, kombinacija može biti opasna. Zamislite tipičan scenario za seniora. Uzimate svoju večernju dozu diuretičkog lijeka poput hidrohlorotijazida ili furosemida za upravljanje visokim krvnim pritiskom ili zadržavanjem tekućine. Kasnije uživate u izdašnoj porciji lubenice, možda 2 ili 3 velika kriške, misleći da je to hidratirajući zdrav izbor. A da vi ne znate, diuretički efekt lubenice pojačava djelovanje vašeg lijeka, dramatično povećavajući izlučivanje urina. Dok spavate, vaše tijelo gubi značajnu tekućinu, dovodeći do opasnog pada volumena krvi. Ovo smanjenje uzrokuje da vaša krv postane gušća i viskoznija, stanje poznato kao hemokoncentracija. Kod starijih odraslih osoba čiji krvni sudovi mogu već biti suženi starosno povezanim promjenama ili aterosklerozom, ova zgušnjavana krv značajno povećava rizik od formiranja ugruška. Opasnost je posebno akutna tokom sna kada vaš krvni pritisak prirodno pada na najnižu tačku, fenomen nazvan noćno opadanje. Ova kombinacija niskog volumena krvi, guste krvi i smanjenog krvnog pritiska stvara idealno okruženje za tihi išemijski moždani udar, blokadu u krvnom sudu koji opskrbljuje mozak koja se može pojaviti bez neposrednih simptoma. Posljedice mogu biti razorne u rasponu od blagog kognitivnog oštećenja do teškog invaliditeta ili čak smrti. Razmotrite stvarni slučaj gospodina Howard Allena, 82-godišnjeg penzionera koji se ponosio ostajanjem aktivnim i zdravim jedenjem. Svake večeri uživao bi u 2 velike kriške lubenice nakon večere,
vjerujući da je to pametan način da ostane hidratiziran u toplim ljetnim mjesecima. A da on nije znao, njegov diuretički lijek za srčano zatajenje već je opterećivao njegovu ravnotežu tekućine. Jednog jutra pokušao je ustati i srušio se, nesposoban da se stabilizira. U bolnici dijagnostički testovi otkrili su jasne znakove dehidracije, povišene nivoe dušika u krvi, buni hematokrit, pokazujući zgušnjenu krve. Skeniranje mozga potvrdilo je mali ishemijski moždani udar. Njegovi ljekari pratili su problem do kombinovanog diuretičkog efekta njegovog lijeka i njegove noćne navike jedenja lubenice, koja je opasno iscrpila njegove nivoe tekućine preko noći. Ako još uvijek gledate ovaj video i smatrate ove lekcije korisnim, molim vas da komentirate broj 3 ispod kako biste mi dali do znanja da još uvijek gledate ovaj video sa mnom. Hvala vam na vašem dragocjenom vremenu. Rješenje za spašavanje mozga. Da biste sigurno uživali u lubenici, starije odrasle osobe moraju poduzeti proaktivne korake za ublažavanje njenih rizika. Prvo, pametno tempiranje konzumacije. Uživajte u lubenici ranije u toku dana, idealno prije sredine poslijepodneva kako biste omogućili vašem tijelu dovoljno vremena da obradi višak tekućine prije spavanja. Izbjegavajte jesti je kao kasnu večernju užinu kada bi njeni diuretički efekti mogli poremetiti vašu ravnotežu tekućina tokom sna. Drugo, praktikujte umjerenost. Ograničite svoju porciju na malu količinu. Razmišljajte o jednoj maloj kriški ili pola šolje kockaste lubenice umjesto uživanja u velikim količinama. Ovo pomaže minimizirati diuretički učinak. Treće, budite pametni s lijekovima. Ako uzimate diuretičke lijekove ili bilo koje lijekove za srčana stanja, konsultirajte se sa svojim doktorom ili farmaceutom prije nego što lubenicu učinite redovnim dijelom vaše prehrane. Pitajte posebno o potencijalnim interakcijama i da li vaš unos tekućine treba prilagoditi. Treće, pratite simptome dehidracije. Obratite pažnju na rane znakove upozorenja dehidracije kao što su suha usta, prekomjerna žeđ, jutarnja vrtoglavica, osjećaj nelagode ili nestabilnost pri buđenju. Ovi simptomi mogu ukazivati da je vaša ravnoteža tekućine poremećena i ne bi trebali biti odbačeni kao puko starenje. Tretirajući lubenicu s oprezom i poštovanjem, možete uživati u njenim osvježavajućim kvalitetama bez ugrožavanja zdravlja vašeg mozga. Voće broj 5, narandže i grejpfrut, sabotaža lijekova. Čaša soka od narandže za doručak djeluje kao klasičan zdrav izbor. Ali evo nešto što većini seniora njihovi doktori nikada nisu rekli. Narandže i posebno njihov jaki rođak grejpfrut mogu tiho ometati najčešće lijekove koje uzimate, pretvarajući sigurnu dozu u opasnu. Briga nije samo šećer. Iako čaša soka može brzo povećati vaš šećer u krvi, prava opasnost dolazi od klase prirodnih spojeva zvanih furanokumarini. Ovi spojevi se nalaze u visokim koncentracijama u grejpfrutu i u manjoj mjeri u gorkim narandžama, često korištenim u marmeladi i drugim citrusima. Furanokumarini su jaki inhibitori kritičnog enzima u vašoj jetri i crijevima zvanog citokrom P453A4 ili KP3A4 ukratko. Zamislite KP3A4 kao vaše tijelo primarnu tvornicu za obradu lijekova. Odgovorna je za razgradnju i čišćenje gotovo 50% svih lijekova na recept. Ovo uključuje mnoge od najčešćih statina korištenih za snižavanje holesterola poput lipitora i zokora, blokatora kalcijevih kanala korištenih za visoki krvni pritisak poput Norvasca i neke lijekove protiv zgrušavanja. Kada konzumirate grejpfrut ili njegov sok, ovi spojevi u osnovi isključuju tvornicu za obradu. Rezultat je da vaš lijek nije razgrađen i očišćen iz vašeg tijela kako bi trebao biti. Nakuplja se u vašem krvotoku do potencijalno toksičnih nivoa. Tableta za krvni pritisak koju uzimate godinama mogla bi odjednom postati prejaka, uzrokujući pad vašeg krvnog pritiska i dovodeći do padova ili lošeg protoka krvi do mozga. Statin lijek mogao bi se nakupiti, povećavajući rizik od oštećenja mišića i drugih nuspojava. Stabilnost vašeg cijelog režima lijekova je bačena u haos, dramatično povećavajući vaš ukupni rizik od moždanog udara. Rješenje za spašavanje mozga. Izbjegavajte grejpfrut u potpunosti. Ako ste na bilo kojem statinu, blokatorima kalcijevih kanala ili nekoliko drugih uobičajenih srčanih lijekova, moj profesionalni savjet je da izbjegavate grejpfrut i sok od grejpfruta u potpunosti. Rizik jednostavno nije vrijedan toga. Budite oprezni s drugim citrusima.
Dok narandže imaju manje ovih spojeva, mudro je odvojiti ih od vremena uzimanja lijekova. Ne ispirajte svoje tablete sokom od narandže. Uvijek pitajte svog farmaceuta. Vaš farmaceut je vaš najbolji saveznik ovdje. Kada podignete recept, pitajte ih jednostavno pitanje. Postoje li bilo kakve interakcije hrane ili pića koje bih trebao znati s ovim lijekom, posebno s grejpfrutom? Ovo je kritično važna informacija ako ste na lijekovima. Molim vas, shvatite ovo ozbiljno. Voće broj 6, mango, slatki prevarant. Mango sa svojim bujnim zlatnim mesom i tropskom slatkoćom često se smatra raskošnim ali zdravim užitkom. Njihova meka tekstura i bogat okus čine ih omiljenim za starije odrasle osobe, posebno one koji traže da zamijene prerađene deserte prirodnim alternativama. Međutim, za pojedince preko 60 godina, posebno one koji upravljaju dijabetesom, predijabetesom ili uzimaju lijekove za srčana stanja, mango može biti varljiva zdravstvena opasnost, doprinoseći opasnim skokovima šećera u krvi i interakcijama s lijekovima koje povećavaju rizik od moždanog udara. Prvi problem je izuzetno visok sadržaj šećera u mangu. Jedna šolja narezanog manga sadrži približno 23 grama prirodnog šećera, uporedivo sa slatkim desertom. Kada se konzumira, ovaj šećer navali u krvotok, pokrećući upalni odgovor u arterijama. Za pojedince s predijabetesom ili dijabetesom, stanjima koja već povećavaju rizik od moždanog udara oštećujući krvne sudove i promovirajući formiranje ugruška, ovaj skok šećera može pogoršati vaskularnu upalu i nestabilnost, postavljajući scenu za kardiovaskularni događaj. Izvan šećera, mango sadrži spoj zvan mangiferin, koji ima antioksidativna svojstva, ali također može ometati jetreni citokrom P450 enzimski sistem. Slično kao i furanokumarini u grejpfrutu, ovaj sistem je kritičan za metaboliziranje lijekova poput statina, lijekova za krvni pritisak i antiaritmičkih lijekova korištenih za liječenje stanja poput atrijalne fibrilacije. Redovna konzumacija manga, posebno u velikim količinama ili u koncentrisanim oblicima poput sušenog manga, može usporiti čišćenje ovih lijekova, dovodeći do nakupljanja u krvotoku. Ovo može rezultirati nuspojavama u rasponu od blagih NPR vrtoglavica do ozbiljnih NPR, toksičnost ili povećan rizik od moždanog udara. Slučaj gospodina Iljama Bokera, 83-godišnjeg penzionisanog vatrogasca, ilustruje ovu opasnost. Odlučan da jede zdravije, zamijenio je svoje večernje kekse sa sušenim kriškama manga, nesvjestan njihovog koncentrisanog šećera i sadržaja mangiferina. Također je uzimao lijekove za atrijalnu fibrilaciju, stanje koje je već povećalo njegov rizik od moždanog udara. Nakon nekoliko sedmica, počeo se buditi ošamućen i nestabilan. Jednog jutra, srušio se i bolnički testovi otkrili su blagi ishemijski moždani udar. Krvna slika pokazala je abnormalno visoke nivoe njegovog lijeka uprkos pridržavanju propisane doze. Njegovi doktori utvrdili su da je sušeni mango usporio sposobnost njegove jetre da metabolizira lijek, dovodeći do toksičnih nivoa koji su destabilizirali njegov kardiovaskularni sistem. Rješenje za spašavanje mozga. Da bi sigurno uživali u mangu, starije odrasle osobe trebale bi ga tretirati kao povremeni užitak, a ne kao prehrambenu osnovu. Prvo, ograničite veličine porcija. Razmišljajte o mangu kao o desertu, ne kao o glavnom jelu. Držite se male porcije poput nekoliko tankih kriški ili četvrtine malog manga kako biste minimizirali unos šećera i njegove upalne efekte. Drugo, izbjegavajte sušeni mango. Sušeni mango je koncentrisani izvor šećera i mangiferina, pojačavajući njegove rizike. Opredijelite se za svježi mango u malim količinama umjesto toga. Treće, strateški tempiranje i uparivanje. Konzumirajte mango ranije u toku dana kada je vaše tijelo bolje opremljeno za upravljanje šećerom i uparite ga s proteinom ili zdravim mastima, NPR. Šaka orašastih plodova ili kriška sira kako biste usporili apsorpciju šećera i smanjili skokove šećera u krvi. Četvrto, konsultujte se sa svojim doktorom ako uzimate lijekove za srčane bolesti, krvni pritisak, holesterol ili aritmije. Razgovarajte o vašoj konzumaciji manga s vašim doktorom ili farmaceutom kako biste osigurali da neće ometati vašu terapiju. Pristupajući mangu s oprezom i umjerenošću, možete uživati u njegovoj slatkoći bez kompromitiranja zdravlja vašeg mozga ili efikasnosti lijekova.
Upravo smo otkrili iznenađujuće rizike skrivene u 6 uobičajenih vrsta voća, prezrelim bananama, grožđu, ananasu, lubenici, citrusima i mangu i kako mogu uticati na vaše zdravlje nakon 60. godine. Od skokova šećera do opasnih interakcija s lijekovima. Moj cilj bio je osnažiti vas znanjem, ne strahom, tako da možete donijeti mudrije izbore za zaštitu vašeg mozga, srca i nezavisnosti. Šta ste naučili do sada? Volio bih čuti od vas. Molim vas, komentirajte ispod s jednom ključnom spoznajom koju ste dobili iz ovog videa i kako planirate staviti je u praksu u vašem životu. Ako ste smatrali ovaj video korisnim, molim vas ostavite vaš komentar ispod i ne zaboravite da lajkujete, podijelite i pretplatite se na naš YouTube kanal za više uvida koji spašavaju život.